Predvsem pa je pomembno, da eno najlepših letališč v tem delu Evrope spet obratuje z novo redno linijo. Kaže, da bo tuj kapital le prebudil spečo trnjulčico, kot letališče Edvarda Rusjana imenuje župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak. Antwerpen tudi prestolnica diamantov. Sicer pri nas ta industrija ni razvita, ampak mogoče pa za kogarkoli od tu naprej. V vsakem primeru pa mislim, da ko bo večje število linij, da bo to delovalo tudi kot hub, bo letališče dejansko zaživelo. Kljub nekaterim težavam s poletnima rednima linijama proti Splitu in Dubrovniku, izvršni direktor letalske družbe VLM v redni liniji do Antwerpna vidi velik potencial. The line is important because we want to connect Antwerp with Munich and Munich with Maribor and back, of course. Mainly focused on the business community, but we will also concentrate later on the line between Antwerpen and Maribor. Touristic. Če bo redna linija uspela zadovoljiti pričakovanja letalske družbe, bo v prihodnje iz letališča Edvarda Rusjana mogoče leteti tudi v druga večja evropska mesta. If we follow my plan, hopefully, we can expect some more destinations like Zagreb and Zurich out of Maribor in the near future. But also I'm really interested in the summer, the seasonal charters to the Croatian coast and the islands. Letalska linija pa naj ne bi bila zanimiva zgolj poslovnežem, saj zaradi odličnih mednarodnih povezav ponuja tudi izjemno turistično doživetje belgijskega Antwerpna, ki ima z Mariborom skupnega več, kot si predstavlja večina. Well, I think that the two cities are very beautiful cities, nice cities, and I understood that also the cultural aspect in Maribor is very important. In Antwerp, of course, also we have here Rubens, we have here a lot of famous painters and a lot of history. And for the other hand, I understand also that culinary things are very important in Maribor. Also in Antwerp you can eat very well. We are a culinary city and we have nice beers, very good beers. And in Maribor the specialty is wines. So it's very interesting to meet each other and to see what nice tastes are there for everybody. Prav zato je mogoče pričakovati, da bo Maribor zanimiv tudi avanturistom iz Antwerpna. Nekateri so že prepričani, da ga bodo obiskali tudi izven službenih obveznosti. I will certainly go there and try to get there with my family and have a nice time. Oh, so you will visit Maribor? Yeah, I think so. Yeah. Vse torej kaže, da bi se lahko nova letalska linija obdržala precej dlje kot poletni poskusi povezave z Dalmacijo. Da bi povečali promet, so se upravljalci tokrat odločili, da bodo 24 ur ponujali enosmerne lete po promocijski ceni 19 evrov. Morda pa ta poteza le prepriča večino, da je nova letalska povezava okno v svet, tako poslovnežem kot turistom. Antwerpen pa ni zanimiv samo zaradi svoje izjemne arhitekture in raznolikosti piv, ampak tudi zaradi bližine in dobrih povezav do večjih mest, kot so Pariz, Amsterdam, Bruges in Gent.